I pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj epizodi The Walking Deada. I pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj epizodi The Walking Deada. Mrši je vemu tišti, eno pi. Mi ovdje znači, evo nas na farmi, mi smo ovdje na farmi, znači jedno traktor, jedno užvalje, malo idemo tamo. Ajde zaobi drva i evo, te smatam video. Evo nas kod traktora. Znači sad ovi likovi ovamo popravljaju ovu ogradu. Ja žvalju sidi na traktor, što ima vodno. Mamo nima ništa, aj, op, i evo kad se stvošimo ko šta, sve. Aj evo šta evo. Ma ne, te vi ponaj, tamo. Ne znam šta bi radio sad, da razgovarat s ovim ljudovima. I šta ima vama. Ajmo mamake, poleti. Oho, omašio malo. Evo ga. Look at truck. Aha, mogu pričat s ovim likom. Need any help? Nemaš ti pojma. Šta je ovo, nisam ništa, ajmo okej. I je, pogriješio sam. What's your plan? A, još da je ovo pitanje. I evo te bota, bješ tamo, marš. Idemo vama kod ovi, ovo je najdosadnije ovo priča, ali šta je ovo, moramo li kod ovi priča, možemo evo. Najdosadnije ove priča, ali jebi ga, moramo i to odraditi. Dobra, s ovom žaljušom mogu pričat, more. Did you actually, what do you do, eto, what do you do? Ja. A, to ti misliš. Ne, od ovog ništa, ajmo mi vam kod ovoga. Ekaj. Idemo vamo, moramo svi gore popiti u kuću, ne može. Ej jebiga. Ništa, idemo kod ovih vam likova kod traktora. Mi malo zajebavat, ometat u poslu. Jebiga, mora se... Mogu ja pomoću? Ček, mogu ja ovdje nešto? Vidi. Mogu ja ovdje nešto? Ček, mogu ja ovdje nešto? Vidi. Mogu ja ovdje nešto? Ček, mogu ja ovdje nešto? Vidi. Mogu ja ovdje nešto? Ček, mogu ja ovdje nešto? Vidi. Mogu ja ovdje nešto? Ček, mogu ja ovdje nešto? Vidi. Mogu ja ovdje nešto? Ček, mogu ja ovdje nešto? Vidi. Mogu ja ovdje nešto? Ček, mogu ja ovdje nešto? Vidi. Mogu ja ovdje nešto? Ček, mogu ja ovdje nešto? Vidi. Mogu ja ovdje nešto? Ček, mogu ja ovdje nešto? Vidi. Mogu ja ovdje nešto? Ček, mogu ja ovdje nešto? Vidi. Mogu ja ovdje nešto? Ček, mogu ja ovdje nešto? Vidi. Mogu ja ovdje nešto? Ček, mogu ja ovdje nešto? Vidi. Mogu ja ovdje nešto? Ček, mogu ja ovdje nešto? Vidi. Mogu ja ovdje nešto? Ček, mogu ja ovdje nešto? Vidi. Mogu ja ovdje nešto? Ček, mogu ja ovdje nešto? Vidi. Mogu ja ovdje nešto? Ček, mogu ja ovdje nešto?
pička, pričam s njim. Need a hand. Oho, znači moramo i rezat. A dobro, on će tu izgleda sam. I... Nisam to htio, jebi ga. Aj jebote, film. Dobro. Okej. Sad moramo valjda i onom tam žvaljić pomoći, evo majka. Jes, ljudno! Ujebote, šta je ovo? Idu kurac. Šta je ovo bilo, jebote, života me prepade od jednog. Pa zovog što trči. Jebem te usta, pa nije bilo lakše tamo s desna da ga... Koji bot, bože dragi. Vidiš valje šta je uradio. Nek ubije malo, nek ubije jebamo, ja. Šta sad trebam ja ići? Ne, ono hoću. Pa kako ovoga spasi? Okej, no da. Ajde, ajde, vuc. I izvinjavam se ljudi, ali fucking Bandicam je prestao sa snimanjem, nemam pojma zašto to mi se dešava. Nema veze, idemo dalje. Niste ništa propustili. Pa spašavam malog ovdje. Ajde, pomoz, vizva. Gle, koja pička je, gdje si da guram, a?
I da, kako, šta je video, pa neće da govore, mrš! I ja. I ja. I ja, jebote. Fuck, brate, ubiše ga. Ona pička neće da pomogne, jebote, ej. Ja ga sad nabio šakom, jebeni mu. Ja, brate, šta se izdešavalo? Sad smo u Makenu, brate. Tamo gdje su od ovoga Lija roditelji. Možda ih i nađemo čak. Ok, evo nas. Stigli smo u Makenu. Jebate, nema ništa od Makena. Ne vjerujem čak da su i od ovog lika, Lija, da su roditelji živi uopšte. Vidma... O ne! Koji retard? A da bote, koji retard lik. Vječet! Ušao bam ti. Da ubio? Nije. Ko je sad ova? Ko su sad ovi likov, šta je ovo? Okej, dobre. Izvukli smo se, zaključio je ovaj lik. Video je mora pišaca, jebote. Ne znam što da odgovorim, neću mi odgovorim. Jebal mi kurac. Gledaj ovog žvalje, ej. It's him or duck. What the fuck?
Jebote koji ovaj džed pička je. Jo, treba ga izubivat, treba ga ubit, al neću, možda zaserim nešto, možda mi izbaci odavde. Jebate čirka, ješ čuo, mrš. No. Jebote, nisam ovo htio, brate, da odgovori. Ujebote, evo zombija. Fuck. Ubij ga, pa ima ona pištolj, gdje je pištolj? Šta je sad ovo? A daj, brate, šta je ovo? Okej, ajde, trči, uzmi. Ošam ga, ogledam mu ja. Fuck. Sad trebam Q, ajmo. Fuck. Brate, mili, jes napito je, bote. Ovo me spasla, brate. Kada sam ovo doživio. Fuck. Najebao smo. Ko ovaj lik ovog nisam ni primijetio. Military, jest. Vidi ovo. Ovaj se ne smirio. Ovaj ga treba zakucat u pod. Aha. Šta je srce? Neke. To lutko, sajmo daj. Mrš. Ja, brate, sad moramo ući tamo. Ne znam što da odgovorim. Ne znam. I izvinjavam se, Bandicam je stao sa snimanjem. Uglavnom ništa se bukvalno nije desilo. Od kad je prekinuto snimanje, bukvalno samo je kamera prikazala nas. I sad mi trebamo ovdje istraživati, pričati s ovim žvaljama. Uglavnom to ćemo u sljedećoj epizodi i ako vam se svidio ovaj video, ako želite još The Walking Deada, ostavite neki like i mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!